lasso. Makamuntulo dyan ko salama. Punatotoano may nubombe. Dende, punatotoano nubombe. Amuntulo dyan ko singarap po na ni Sintere matano. Nakanisuro ko laribanyang. Prateno mo tabuli-bulit, daro ba kumangi. Ang nga punatotoa, iya may di bombe. No asan ninyo totoano ka? Kadinya karain pantarangan ng latala. Kaya ito karen. No? Naganustas. Susataw ita ni bombe. At nanaliyang kanya tanan na luar ka. Kung kanan niya, nananachilakan na. Ni pakalong ko na niyong kosi. Tanaluar open wale. Kapag natin niya, liyang ko saan na mo na. Katayin tayo, tanano, tutuan. Taka masirino ka ang kanan nung natutuan nung pikaw lero ang kamati ang hinampo natin ako nali. Ero tampi. Kau lagi na nabalugan ko bunero. Katero na chini ginilino ka na tanjabi po natin ayang kaposoy ko. Kanyan tulari sumo na nukulilaso. Ang pamana tanani rong asin mo pabeseran riya. Nanti ako nasarit ito. Tuno cara dito mo boy ro matumal. Tanatonya ko li bangga ka mo na pasari to aja ini nanti jay tanaku tataku sar ku bangga kamu make titisongot no kutu. Nakke mo na ni kanang persoalan pasari barang-barang yan ang kulodoraka rugi ku jan tutal kamana ta pasari to ngandre japot itu ku doraka. Apa nyo pikiran totoatan ni ko dong. Jamaah kat di kibalukang kalenta ng pagkipagbayar ramay rito tuwata kapusuan na tina singanggara kuta namin yung ma ang ma namurong kuta kana ngape pagkasyat tama raktong kugitian nga kuta na adun namin to na uma no nang panagana mati amami ta kuchini anto na memang kambe tau para na pamadya pasibulang ilalan ribat tangan to kaon to ni kimbolon na ma nung to kurong bati na takwa-kwa tina mo tamabot to nara bapak no lagi na jugut rasa jugut kalotoro nara kami mo bapak no kuti je ne po anu takwa-kwa na pamangyanan to kuno ang ma nun jo aja pa 7 bulan 8 bulan kadenya batang kakarakat karin mo tinrangan to betina tinrangan memang to tanjo narangang ko sulu, suali bang generate, suali bang generari kalibo. Pada waktu cila kaya tak lepu si rua-rua. Ni kere mami butai. Ditanggung imami. Kada waktu cila kaya ini kana mati mami tu tanah cini 40 rada tapu. Angkat rangang ko sulu. Iya nyono bombe cila ka. Ngapa na anak ka? Ada. Pwede nakibali si cini puna niya tau ko dito tuana. Tau ngapan jo? Apa no pagtuan regalen kaditian nyo tutuan nyo amaan nyo kuno kaya kuno chini minto kamagam na anak rin di pati na makiyok man ilan rin dyan mampalo kuno min oh Siti ane Siti niya jing kanyo habe na din di pinanakan naman ilan Siti pinagkabang aja ng marumano rin na aktualisay kanyo Siti tungolo pati nagkiyong manilala habi na dyan ang pangingi tungalo lalo ko Siti inain jo kiyo ilalag inain jo kakarain makaruano nyo kadigan na ruwa karain nga pati ka mo puwal nandiyan ko sa datana may dyan man ka ng mama data nanatamaan nandiyan data ay makanya natin pangarang ko balik-balis nandiyan-jaman naman natin na naroon na chiniki kung nalabos mo data na may minjeng ka ng mama apa mama ano chinananaga mo ka man basa yung 5 na mo na may ngandre ang ma na bisa pa ngandre ang ama ng papatalang yung ma na po ng sa'yo nga ma naman to iya ma jinjoyin po na lanyo mo sit titungolo hati-hati ka Siti kung ano ba kami yung mano hati-hati nagkatina dyan hati-hati kau tidak peduli dengan mamamu tena no jampangin yung mano nyo mo nagkiyoki tena no siniki jama-jaman na mano kau nanti lihat hidupmu jauh dari keberkahan bela ko ribarak ka kan kusari mo ko na contoh gini di bau anjo pun na nibali yang magaribala nibali bisa piring
ni bali dawa-dawa, ni bali palu, ni bali patala, ni bali patas, maka kau punya pengalaman jadi istri yang terbaik, jadi menantu andalan. Jadi mau kau membara ni amin tuang kok, na jempoli kok. Inilah menantu andalan. Nah karena itu murat nenek istriku yang terbaik. Engkau pun natong-atong kalau kau siti. Tena no balima no bisa bangan red tenu ngiseng. Dawa-dawa tala ko. Apa tala labi pa? Apa tas spread? Nang panggap pa ko matuang koro-koroang umuruno mi. Tonya. Tiyain ni mak nung balas kung mak na tawa. Katante minyo matuano na batin no nakanakodon Rudy. Kemay ko na sibon tuloy isit ti Rudy. Nakaratong ni Rudy ngape matakanala ilaha illallah Rudy. Kamana bisa pangandan tangas sengikodon darana doe ka Rudy. Nakaratong ni Rudy pakai kamataon minyo mak. Kung nakamin yung matuan mo, bagaimana perasaanmu? Na kau mamol lalo na carita. Pasti sakit hatimu. Rege-rege ko. Ano ka na mo? Oh Tuhan, kenapa hidupku begini? At tunggu-tunggu ko Tuhan, ratulolo. Pai, kau kanay Tuhan menu salampoy, kau manton-tunggu lo siti Tuhan. Aki omak no kana baliat tino pilangering, ngapain no gapay basa-basanan ne. Wala gari ma? Makanya pilangeri, lah jari apa kau beni ako nasalang sa rewat, tu pasti jari ibu rumah tangga ko. Kamana nu ganti kalian nu sikola nu kala jari presidenko. Jari presidenko itu di negara saja, masuk di rumahmu kau jadi ibu rumah tangga. Kau pasti ibu rumah tangga pun baik, namanya kau ngapa kau cuari pun nanti aja kau berani. Teh mau kau pelajari Brutus. Katanya mantonya lu berani. Sampang guru-guru mau memang ngajar, mau tertin rumahmu nang katanya berani. Kemana pengen guru? Kau guru di sekolah, pulang di rumah kau ibu rumah tangga. Kenapa kok? Jadi makanya mana pengen kuliah kok? Bilangnya mak. Iya menyebut dari panik kok bilangan juta apa mana bisa pangan retangga sepeda kata lah. Ini jamaah. Oh jamaah. Ikaw tulurong kayo toloy. Nakapal mo barat ano jinit lingo. Sini gitu ngirong kanang ano ba jinit purutus. Kasi nga nga ito lang aja rin itindro ng nganin. Namak no jopin lang na pare pembantu deh. Tinharap. Ni panay kikajak jalan ng pamak ko jopin lang jari pembantu na. Tiya to magumek bayne. Saya manja katurun kayak gimana, kamu nak kapal mau barat na lingo. Jamaah. Lanjut. Makanya bilang ngeri mana? Nyo bilang ngeri ko dong. Di. Nakana bapa kayo, Stas? Kani bapa ka po. Tahu panuy bapa ka? Nakana gurung ko, Stas. Mama 3 kali, bapa 1 kali. Mama ji paral lebeng Ustaz. Bapa sunnah ji gana ite pagamay. Menantu bapa sunnah ji kagak ditentu bapak ni sunnah tenang. Tanja dengan asa may bapa ka kudu ka masing-masing na. Ang panulan aja bapak ye. Pore. To jangan teko gaiteng bapa ka kudung. Nakke bapa kan, nakke kasih yan usan natong tirasan untuk cari bapa. Nakke nyo kau tutuay ano, kuna ninawan-awan yung bati na berjuang atong tachani. Tinanton nilay na nilino. Sasay lino usahan kuna nyo tutuay agad pangkalaroy. Apa pila ni Boy, agad po natutuay ang mga laro katin, mirila nagaray, nga rido ko, pirido alidain. Kate na manunggap paril na batri karay po natutuhan mo tino na rila. Mana po yung kau palingga karilino palinggam marap palinjay duwe no palin tinggi pangkano po natutuhan no tino na rila rikaw. Ses saja tayo. Lino no sa masal ahira no tanto yung mampus ko. Yan ini orang tua pa. Yan may orang tua. Totoo